Ekitabo kya Nabbi Isaaya esshuura y'okubanza. Ruhanga okutunganisa abantu be n'okubahana. Okwolekwa kwa Isaaya mwene Amozi okuyarebire ahali Yuda na Yerusalemu omu busingye bwa Uziya, Yosamu, Ahazi na Hezekiya abagabe ba Yuda. Iwe iguru we hurra, iwe ensi we tega okutu, ahabw'okuba Mukama agizire ati: nkonsi abaana n'aborra konka mbwenu bangomiire. Ente emanya mukama waayo, n'endogoya emanyeka ya mukama waayo, konka Isirayiri taine kyali kumanya, abantu banje tibali kwetegereza. Ayi bambe ihanga ry'ebibi, abantu abijwire okutashikirra, oruzaaro rw'enkozi z'ebibi, abaana barikukora ebitashikire. Bimwire Mukama bagayo orukwera wa Isirayiri, bahinduka bagaruka enyuma. Nimwendera ki kuguma nimuterwa, nimuturwa ogumizamu nimuguma? Omutwe gwona gurwire, omutima gugweriire kimwe enshazi, okuruga aha mara g'ekigere okuhika aha mutwe tihaine hahuriire. Kureka ebihuta, ebihonoka n'ebironda ebirikunuuka tibikamigwaga, tibikashembwaga, n'obukwaku bw'okubezibwa n'amajuta. Ensi yanyu n'amatongo, endembo zanyu zokiibwe n'omuriro, ensi yanyu abanyamahanga nibagibariira omu maisho. Ebiire amatongo emazirweho abanyamahanga, Sayuni esigirweho nk'akaju k'omusiri gw'emizabibu, nk'eirindiro ry'omusiri gw'emyongo, nk'orurembo rugosirwe. Kuri Mukama w'amahe ataratukwatira ihembe, tukabiire nka Sodoma tuba nka Gomora. Imwe bategeki ba Sodoma mwe, muhurire ekigambo kya Mukama. Nimwe abantu ba Gomora, mutege okutu, muhurire ebiragiro bya Ruhanga wiitu. Mukama naagira ati: ebitambo byanyu ebirengeseriize nibingasira ki? Ntamirwe ebitambo byanyu ebyokize by'empaya z'entaama n'ebishaju by'amatungo agagomokire, kandi tindi kushemererwa shagama y'enimi, nare y'abaana b'entaama, nare y'empaya z'embuzi. Kumuba mwizire omu maisho ganje, noho wabaragiire kuguma nimundibaterera ekibuga. Mutagaruka kundeetera empongano ezitiine mugasho, obubaane n'ekirikunugwa ahari inye, okuboneka kw'ameezi na za sabato n'okutaho enteerane. Tindi kubaasa kugumisiriza kutashikirra hamwe n'okuteerana okurikwera. Amagenyi ganyu ag'okuboneka kw'okwezi n'agandi agaatiirweho, omutima gwanje nigugangira kimwe, gankabize okugagumisiririza kunduhize. Kumuritega emikono yanyu ndyabiima amaisho, nangwa n'obu muriguma nimushaba hake hake tindi bahurra, ahabw'okuba engaro zanyu zijwire eshagama. Mwoje mweboneze, mwiheho obubi bw'emicwe yanyu omu maisho ganje, mureke kukora kubi, mweje okukora gye, musherure eby'oburyo, muhane abarikuhata abandi, murwanirire efuuzi, mutonganire abafaakazi. Mukama naagira ati: mbwenu nimwije tuhanuure hamwe. Ebi byanyu n'obu birabe nibitukura nka karari, biryayera nk'orubaare, n'obu birabe nibitukura tukutuku, biryaba nk'ebyoya by'entaama ebirikwera. Kumuriikirize mwayoroba muryarya ebirungi by'ensi, konka kumurayanje mukagoma muryariibwa rurala, ahabw'okuba akanwa ka Mukama niko kakigamba. Orurembo rwabiire nirwesigwa karuhindukire maraya. Omwe eby'oburyo byabiire biri n'eby'okwishikirra, mbwenu hati abisi nibo barimu. Efeeza yawe ehindukire nkamba, vinyo yawe efungwire. Abanyiginya bawe n'abagomi, kandi nibakwatanisa n'abashuma. Buli muntu nayenda enguzi n'okutoijerwa. Tibarikurwanirira fuuzi, kandi emansha z'abafaakazi tizakihika mu maramuriro gaabo. Nikyo Mukama w'amahe ow'obushoborozi owa Isirayiri arikugirra ati: iwe ndyayimarira ekiniga aha bazigu banje n'ababisha banje mbahoore enzigu. Ndyakutaho omukono gwange gukurwanise, nyihiremu kimwe enkamba zawe,
nkumarremu ebyoma by'amabaati ndyagaruraho abalamuzi bawe nk'obunyakare n'abahi b'obwengye bawe nk'omu kutandika bwanyuma lyayetwa orurembo rw'okushikirra kandi orw'okwesigwa sayuni eryacungurwa okukora eby'oburyo n'abamwo abarikwetiisa bacungurwa okwishikirra konka abagome n'abasiisi baryacwekyerezibwa kumwe n'abarikwimuula Mukama bamarweho ahabw'okuba muryakwatwa enshoni ahabw'ebiti by'emirinzi ebi mwakunzire kandi n'ahabw'emisiri ei mwayetooraniire ahakuba muryaba nk'omwero oguhotoka amababi n'omusiri ogutiine miizi ow'amaani aryaba nk'ekishiisha n'omurro gwe guryaba nk'esiriira byombi biryahiira hamwe habura owabiraaza